Saya sebagai Ketua Posko KSM Jaya Peduli pada hari ini menyerah sembako kepada yang berhak menerimanya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat bantuan ini mari sama-sama kita berdoa. Allahumma iftah lana bi abwabil khair. Allahumma iftah lana bi abwabil khair. Allahumma iftah lana bi abwabil khair. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura.